Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Bramo Empire Official, turabasuhuje cyangwa se turabaramukiza bitewe n'igihe ugiye kurebera aya makuru agezweho tukuzaniye kuri uyu munsi. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku makuru ya siporo ari gucicikana hirya no hino mu gihugu cyacu mu Rwanda. Reka duhere ku makuru ari gucicikana mu ikipe ya Rayon Sport, aho rutahizamu Enoch Sakala Junior ukomoka mu gihugu cya Zambia, akaba afite imyaka 23 y'amavuko yonyine, akaba yaranyuze muri Modern Sport FC yo muri Egypt. Iki ni icyiciro cya mbere. Amakuru aravuga ko ari mu biganiro na Rayon Sport FC nyuma y'amagambo Umuvunyi Paul yavugiye kuri Radio 10. Yavuze ko bari gushaka rutahizamu uzajya afasha FAR Nganye gutsinda ibitego. Reka amakuru yacu tuyakomereze nanone mu ikipe ya Rayon Sport, aho amafaranga rwose ikipe yahawe batangiye kuyarwaniramo byabaye agateranzamba, aho Sadat ari gushaka ko Rayon imwishyura amafaranga yose yayitanzeho. Abafana ba Rayon Sport hirya no hino bakaba barikoroje, aho hari ibaruwa rwose abafana bandikiye ekipe yabo ya Rayon Sport. Reka mbasomere iyi baruwa kugira ngo mwumve ko byakomeje kugorana. Abafana ba Rayon Sport hirya no hino bakaba barikoroje, aho hari ibaruwa rwose abafana bandikiye ekipe yabo ya Rayon Sport. Reka mbasomere iyi baruwa kugira ngo mwumve ko byakomeje kugorana. Abakunzi ba Rayon Sport bakojeje aba muri wino barandika nabo bishyuza komite iriho, barasaba amafaranga yabo batanze ubwo ikipe yayoborwaga na Bwana Munyakazi Sadat, arimo za prime, ayo batanze kuva batangira gufana Rayon Sport, ayo batanze ngo hagurwe abakinnyi yose ngo bayasubizwe. Aho fans ba Rayon Sport cyangwa se Rayon Sport fans banditse ibaruwa bayigeneye ekipe ya Rayon Sport. Ni agateranzamba rwose, ni ibintu bisekeje. Aho ibaruwa bayanditse ku itariki 20 z'ukwa 12 2024, bandikiye ubuyobozi bwa Rayon Sport. Banditse iyi baruwa nawe dore ngiyo uri kuyibona muri screen, iravuga iti: Bwana muyobozi wa Rayon Sport FC, impamvu gusaba ko twaganira ku mafaranga nagiye ntanga muri Rayon Sport FC ku buyobozi bwa Sadat kuva 2019 kugeza 2021. Bwana Perezida wa Rayon Sport FC, dushingiye ku ibaruwa Bwana Munyakazi Sadat yandikiye asaba amafaranga yose yatanze muri Rayon Sport ko yayasubizwa, natwe abafana ba Rayon Sport twasabaga ko mwadusubiza ayo tumaze gutanga kuva twatangira gufana Rayon Sport. Ayo harimo ayo kugura Ojera twatanze, ayo kwishyura umutoza Iva, ayo kwishyura umunyakamerone Sadat yasinyishije akagenda atanakinnye. Rwose ibintu byakomeje kuba agatereranzambe. Ese Rayon irabyitwaramo gute? Reka dukomeze turebe ikijya mbere. Ayo mafaranga bishyuza ni amafaranga arimo ayo batanze kugira ngo bagure Ojera, ayo kwishyura umutoza Iva, ayo kwishyura umunyakamerone Sadat yasinyishije akagenda atanakinnye, ayo twishyuye umutoza w'umunyaportugal Espinoza prime twatanze, ayo twaguze abakinnyi batandukanye igihe Sadat yari umuyobozi. Abafana ba Rayon Sport no banditse ibaruwa barangije baranasinya. Cyakoze ibi bintu ndi kubona nanjye bitazora. Reka turebe aho bizakomeza kugana.